Maite Arroita Jauregi naiz, nire izen artistikoa Mursego da, musikarita irakaslea naiz eta Ibartik nator. Musika niretzat oso garrantzitsua da, musikak libre egiten nau eta musikak egiten nau naizen. Kontserbatorioan bukatu nituen nire musika ikasketak, baina ez ziguten erakutsi musika sortzen, bakarrik interpretatzen. Eta garai hartan nik sentitzen nuen musika hori baino gehiago zela. Niretako esperimentatzea da jolastea, probatzea, nahastea, elkartzea, bilatzea inoiz sortu ez dudan soinu hori. As I write this, 200 Lebanese has been killed. Almost all of them were civilians. I think of Guernica. I think of Rotterdam. I think of Varsovia. I think of Leningrado. I think of Baghdad. I think of Beirut. I think of Tehran. I think of Hiroshima. I think of Nagasaki. I think of Sarajevo. I think of Dubrovnik. I think of Mostar. I think of Srebrenica. I think of Gorazde. I think of Yamurk. I think of Aleppo. I think of Barcelona. I think of Eibar. I think of Inchorta. I think of Durango. Sarajebora joango naiz, bertan ezagututako biztanleengandik jasotako soinuekin pieza sonoro bat konposatzera. After a period of hope, the city's defenders again have the sense of the enemy closing in. Everything that has been tried so far has failed. Vedran Smilovic took his cello today to the street where 22 people died in a mortar attack while they were queuing for bread. He will play Albinoni's Adagio for 22 consecutive days, one day for each of the victims. Bidaia honetan lehenengo ezagutuko dudan pertsona izango da Vedran Smilovic, Sarajeboko txelista. Gernikan, bombardaketaren urteurrena ospatzeko egingo den kontzertuan, jotzera gonbidatuko dut. Hey! Hi, girl! How are you? Mighty! How are you doing? Look at you! You too. Very much. Okay, we go to Guernica? Yeah. Excellent. You know something about tomorrow, about tomorrow's festival? Don't know much. It's about, you know that Guernica was bombed? Yes, 1937? Yeah. The leitmotif of the concert tomorrow is the book of Bernardo Atxaga, Markak. And Markak is okay. It's about memory, about memory. I have mark in a heart and in a brain. If you only hear, just to hear one bomb, Yeah. you are marked for life. For life, yeah. I survived over 2 million shells, 2 million bombs, real bombs. How many mark I have? Yeah. Bullets, sniper work. Jesus Christ. I don't expect to survive. Just in Sarajevo, 11,514 was killed. It's terrible, it's terrible. And including 1,160 some kids, children, all religious.
This is Guernica. Yeah. I don't see any difference between this image and today West Gaza, Palestinian. There is no any different. So world don't learn absolutely nothing. Through history, all what world learn is how to kill more. Yeah. And Sarajevo? Sarajevo It can be was the Sarajevo? same. Yeah, that's what I see in Sarajevo. We know that. Negar malkuak saltatzen zaizkit, inoiz gogoratu zian, ez eren mantxik eta batere, kulpabagiak hil ziran. Beste bi preso ondarretatik, San Cristobala joan ziran, zer kontatuan izango dute elkarrengana biltzia. I must ask you about your history, about why did you decide to do what you do? It's not my decision. It's when you hear that you lost 22 neighbors, and very, very close neighbors, and that massacre happened 100, 150 meters far away from home, my home. And I realized in the morning, I taking white shirt, tuxedo, and I grab my cello and I go out. And walking, and I find myself on that place where I was born. And there was But sorry, yeah? you decided to bring your cello. It's just natural. I don't decide nothing. I just grab cello. It's part of me. That's me. Maybe I was safer with the cello. Yeah. I don't know. But I walk down the street and find myself on that spot. And I see people stop. Somebody pray on a Muslim way, somebody pray on a Catholic way, somebody pray on an Orthodox way, or on an Eastern Church, Russian Church. And I grab the chair from restaurant, put there next to Krater, and open cello, and I start to play. Mm-hmm. Yes, I cry. Mm-hmm. And I play Albinoni. I don't know what can I play. I just start to play. And I realize that's Albinoni. So I play, I finish. And another guy from next table asked me, when you playing tomorrow? I said, what? Oh, yeah, what time you playing tomorrow? I say, no, I don't play tomorrow. I don't think so, you know. Yes, you have from other table. Oh, you have to. This is so powerful. This is fantastic. You have to play from other table. Vedran, don't joke about that. You must play. I'm sorry, what's your feeling about people saying this? It's give to them, to people, it's give somehow power. It's give to them energy. It's giving to me energy. That's when I decide. I will play 22 days and dedicate each day for one of my neighbor who was killed there. It is any different between Vedran and the cellist of Sarajevo, the famous cellist of Sarajevo? Vedran is strong, powerful, happy man, like everything the best in the world, nothing strange. The cellist of Sarajevo somehow cannot never escape from Sarajevo. The cellist of Sarajevo have to fight to the end of life with any fascism and any destruction on the planet Earth. I have to. Vedran, you know that today is the start of my piece?
So I feel something, I've heard something, I know about the sound, and then with all this mix, I'll compose a piece. The first thing is you in the piece. Okay. Some advice for me? You give me a score? Yeah. I'll give you idea. Okay. The rhythm is that's exactly. And the beat? Gaur Bedranekin egon ondoren, ni jaso dudana da, bera guda bizi izan duen pertsona bat izan dela, eta guda barnean daramala. Nortzuen gure zapatu hau hautatu. Por fin nos dejan. ¿Qué tal? Bien. Recuerdo que cuando lo de Srebrenica y así, hice un Itzaldi en euskera, nos hacían hacer un ejercicio de estar hablando 15 minutos. Y yo me acuerdo que hablé sobre Srebrenica. SOS Balcanes tenía relación quizás más estrecha con Gorazde por alguna razón. A Gorazde no se podía llegar durante la guerra porque estaba totalmente cercada. Después de la guerra, durante la posguerra, la situación en la que iba a quedar iba a ser muy mala, porque iba a ser como una península rodeada de territorio hostil, por así decirlo, ¿no? Y luego había otra circunstancia, y era que muchos de los refugiados que llegaron a Guipúzcoa, por lo menos, eran de Gorazde. ¿Cómo se reconstruye un país que ha estado en guerra? ¿Cómo es la posguerra? La posguerra es la continuación de la guerra, sobre todo si los acuerdos que sellan la paz son los que han sido en este caso los acuerdos de Dayton, que han sido una legalización de los objetivos que se consiguieron con la guerra. No había vencedores, no había vencidos. El país se repartió, toda la limpieza étnica que se había hecho se consolidó, porque por más que en los acuerdos se escribiera que los refugiados tenían derecho a retornar, ¿cómo vas a retornar? ¿Cómo vas a retornar a Srebrenica? Los dos proyectos enfrentados son básicamente el de una sociedad monocultural, monoreligiosa, en la que la religión forma parte de la identidad nacional, y un proyecto multicultural abierto, donde la religión no es en absoluto un elemento clave en la identidad. Bosnia, de hecho, es un país, o era un país multicultural, y esa era precisamente su seña de identidad. Te he traído un libro que igual hasta lo conoces, porque este hombre es muy conocido, Joe Sacco. Sí. Gorazde, zona segura. Es un cómic, no es un libro de historia, lo tienes que tomar como un cómic, como lo que es, pero está muy bien. Él fue a Gorazde también, eso, cuando acabó la guerra, y bueno, la verdad es que las ilustraciones son muy fieles a la realidad, ¿no? Y las personas que aparecen son también personas reales de Gorazde, ¿no? Entonces, bueno, te puede ayudar para situarte por lo menos en aquel momento.
Bueno, eta orain nirekin gonbidatu oso berezia gaurkoan, txalo bero bat mesedez, Vedran Smilov. Eskerrik asko, Vedran. Thank you so much. Sentimendu asko dauzkan erekin orain kontatu biharra. Ez daki nola zuzenduko iran egin dituzten okerrak. Pazientzitik ez naiz atera jangoikuari eskerra. Leku askotan jarri dituzte tristura eta negarra. Lehen 10 lagun ginen etxian, ta gorain 3 bakarra. Milagro ez da pena handian, izatia bihotzian. Negar malkuak saltatzen zaizkit, inoiz gogoratutzian. Ez eren mantxik eta bat ere, kulpagabiak hil ziran. Beste 2 preso ondarretatik, San Cristobala joan ziran. Zer kontatua izango dute elkarren gana biltzia. Hola, mucho gusto. Igualmente. ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien, bienvenida. Gracias. Bueno, y a ver si aquí te hago de intérprete y te hago las cosas un poco mejores. Muchas gracias. ¿Qué tal has viajado? ¿Te ayudo? Sí, bien. Venga. Bien, todo sobre la marcha. Es que yo soy de Bosnia. Sí, eso es. Vale, estuve de refugiada en Galicia, en La Coruña. Y allí, por eso es que hablas también castellano, ¿no? Eso es. ¿Por qué decidiste volver o...? Porque yo estaba con mi madre y con mi hermano en España y cuando terminó la guerra mi padre se había quedado aquí. Ajá. Y estuvo eso, en el frente, luchando y todo. Entonces cuando terminó la guerra le llamamos para que fuera a Coruña, pero él decía que eso, que había luchado por este país y que no se iba a ir ahora y tal y cual. Normal. Entonces para estar la familia junta, pues volvimos, sin más. Dobrodošli u Helebnejse radio show. Sa nama je Majte. Wow. Mala gente en las ondas, yo digo, ¿qué? Ke. Je li umjetničko ime? Da. How do you say? Murciego. Murciego. Quiere decir murciélago. Murciélago, sí. Sí, bat. Sí. Sí, murciélago en portugués. Da. Kako se osjećaš u Sarajevu? Pues muy bien. Todavía ha estado un día, pero muy bien. Pita je kakav je zrak sarajevski. El aire huele a aftershave. Yes, kaže da je hladno, evo, kao, brije, skonto sam. Dice que... Aftershave y no de muy buena calidad. No. Aftershave barato. Ne mogu da vidim. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué hablas tan bien español siendo bosnio? Porque aquí había una organización que llevaba niños a España con familias españolas. Y así yo me fui después de la guerra y me gustó esa gente y ellos me quieren
siempre voy ahí en verano. ¿Creéis en la fuerza de la música? Sí, es que la música tiene una fuerza muy grande. Muzika mora biti naš medij. Muzika je ta, neko ima televiziju i na njoj radi šta misli da treba, ne znam, plasira neke priče koje će proizvoditi mržnju, rat i tako te najgore stvari, a mi imamo muziku koja je naš privatni medij, putem nje trebamo udarat te medije koje nam prave neke stvari koje baš i ne želimo. A todos los que os voy encontrando por el camino, os pido que me deis un sonido. Entonces mi idea es hacer una composición de aquí al jueves con esos sonidos. Sonidos de la tranvía. Ah, del tranvía, muy interesante. ¿Podríais improvisarme algo corto, un verso, algo que rime, para que yo lo pueda introducir en la pieza sonora? Kome bih htio da se svidiš, moj plastični druže, nebom lete oblaci, elastični kruže. Kad pričaš normala, vidim ovdje niko ne sluša. Koju boli kurac, što si mlad, i što nema sad ne staži, što nekada ne možete pogad, ja znam. Thank you. Wow. Yeah. I feel good. Yeah. Energy. Energy. Give energy to me. I'll give energy to you. I'll give energy to you. ¿Cuál era su papel en aquellas manifestaciones? Stao sam na stranu istine, a to znači stao sam na stranu demonstranata, ljudi koji traže svoja ljudska prava. To što su bilo je vrlo jednostavno. Tražili su da rade i da žive od svog posla. Dakle, nisu tražili ničiju glavu. Tražili su samo ostavke ljudi koji su ih doveli u poziciju da ostanu bez posla, da ugroze njihovu egzistenciju, da svojoj djeci ne mogu osigurati koru hljeba. U momentu protesta u ovoj zemlji, pored sve gladi, nezaposlenosti, bijede i skupoće, imali smo 600.000 nezaposlenih, ili otprilike tako, 50% građana na ivici siromaštva, 25% ispod te ivice i u isto vrijeme 85 multimilionera. Dakle, građana koji su imali svoje bogatstvo vrijedilo više od $30 miliona. ¿Y la corrupción está, o sea, se persigue, se juzgan a los políticos corruptos? Političari vrlo teško dolaze na sud. Ako se podnesu tužbe, ako neko tuži argumentovano podnese tužbu, onda ona ili završava u vladici do zastarjelosti, ili ako se organizuje proces, onda on više šminkerske prirode. Dakle, ovdje je rat projektovan, to je bila zavjesa, to je bila jedna kulisa za ratni teatar ovdje. Pljačka je bila osnovni cilj i to se vidi po rezultatima. Danas gore žive i Hrvatska, i Srbija, i Bosna, i Crna Gora, i sve bivše republike žive puno gore, puno teže nego što živjeli u Jugoslaviji. Zato što su neki naša bogatstva narodna pokrali i opljačkali. Ovdje nisu ratovali narodi, ovdje su ratovale kriminalizirane etnopolitike. ¿Se sienten abandonados o Europa les ha dejado a un lado a Bosnia y Herzegovina? Upravo to. Vaše pitanje je odgovor. Nama je Evropa okrenula leđa u ratu. Mirno je gledala kako se napada jedna zemlja. Kako krv pliva ovom zemljom. Evropa se danas izgrađuje na principima koji su ovdje važili i po kojima smo mi živjeli.
Ovo je bilo multikonfesionalno, multikulturalno, multietničko i multikulti društvo, upravo one vrste koje Evropa s mukom izgrađuje. Mi smo bili Evropa prije Evrope. Para hacer mi composición, mi pieza musical, necesito que me des un sonido, una melodía, una música. Ima jedna vrsta muzike, to je melopoetska forma koja se zove sevdalinka. Thank you. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que habéis tocado, el título de la canción? Da sam ptica i da imam krila. Sevdalinke generalno ne govore samo o ljubavi, o ljubavnim čežnjama, o ljubavi između muškarca i žene, nego govore generalno o događajima koji su se desili, o nekim historijskim trenucima, o gradovima, o ljepotama rijeka, generalno o domoljublju, tako da ova Sevdalinka govori o tome, o ljubavi prema Bosni i Hercegovini. ¿Puedes tocar un ritmo de Sevdalinka típico? Por ejemplo, la canción que habéis tocado cuando he entrado, pero solo tú, para oír solo el ritmo. Tako da ako bi svirali kompleksne ritmove i ako bi bili vrlo zauzeti melodijama, to bi oduzelo vrijednost vokalu, lirici, tekstu pjesme koji nam donosi emociju. Zato su u Sevdahu ritmovi vrlo jednostavni. Evo nekoliko primjera. Maybe I can't play your songs, no? No problem. Yeah, but that will be difficult for you, trust me. We can play all together. Just. Okay, thank you. I think something like this, or but I have I think I have inside. Me gustaría que me cantaras esta canción que hemos tocado ahora para tener yo un poco el registro, el timbre de lo que es una melodía de Sevdalinka. Safete sajo Sara Ilio, a što si se bolan zaljubio? Oj, safete sajo Sara Ilio, a što si se bolan zaljubio? Safete dile bere,
Hola Maite, soy Joel. Kako ne bi bona komšinice, kad stalno ti gledam bijelo lice, Sarajko. Está bien, está dentro de lo previsto, vamos. ¿Sí? ¿No es algo? Sí, yo voy a hacer un cortito y... So, we have composed this music piece inspired by the people I have met these days in Gorazde and Sarajevo. Puno hvala. U ovom trenutku nam javljaju da treba da bude napad na jedan dio grada i sad treba mi da organizujemo odbranu. Ovo je podrumski prostor gdje nam je bio centar veze. Sav teret odbrane ovog grada pao upravo na te obične ljude, obične građane koji su vrlo brzo, shvatajući da je to u pitanju opstanak, da je u pitanju život ili smrt, stavili se na raspolaganje nama i svi smo zajednički organizovali se u takvim okolnostima gdje je recimo prvi dan isključena struja u ovom gradu, isključena voda, isključeni telefoni i sve. Uspjevali smo da vršimo odbranu ovog grada. Para mí es imposible, lo tengo clarísimo que es imposible, pero ¿crees que se puede hacer justicia? Mislim da uopšte više ne razmišljamo o pravdi. Jer bez obzira kakva ona bila, ona ne može nikad dovoljno kazniti nekoga ili opteretiti koliko je zla bilo. Znači, ne može vratiti tu silnu djecu, ne može vratiti te poginule i uopšte me ne interesuje pravda. Teško je živjeti sa svim mojim. Normalnog sna nema.
moram popiti pola litra ili litra rakije da bi normalno spavao, da bi spavao neki 5-6 sati. Ujutru prije pijem neke tablete za smirenje, da ne bi bio nervozan i da ne bi se sa nekim posvađao u gradu. Za razliku od prije, sad kad razmišljam, kad me neko povrijedi, razmišljam kako bi da ga ubijem, a da ne odgovaram, što nije normalno za mene. Nije normalno, nisam tako razmišljao prije. Imam sreće što imam porodicu koja me rasterećuje, da na neki način, šta ja znam, čini me koliko toliko sretnim i eto, to je neka moja podrška, porodica. Za razliku od mnogih ljudi koji su izgubili porodice, koji su izgubili svoje najmilije. Pogotovo mislim da su djeca koji su izgubila roditelje, njima je najteže. I oni sigurno imaju traume veće nego ja. Rat je nešto najružnije što se može dešavati. Pelan, ¿cuáles son tus recuerdos sonoros sobre aquella época? Pa ono što je nas najviše plašilo tokom opsade Goražda, bar prvi mjeseci, to je zvuk granate. Prvo, nije samo stravični su, zato što posle tog zvuka i posle te eksplozije obično dolazi plać, vriska, kuknja. Bueno, yo hice una pequeña pieza donde intenté representar lo que yo creía que podrían ser los sonidos de guerra. Y en un momento dado hago los sonidos de los obuses o de las granadas, los silbidos. Voy a hacer uno y a ver si a ti te recuerda o crees que puede ser más o menos veraz, real. ¿Te parece? Taj zvuk proizvode granate koje će negdje preći preko mene, otiće tamo dalje. A otprilike zvuk traje puno kraće ako pada blizu mene. Znači onaj dođe i onda je gru. Ili ima neki zvuk koji tebe smiruje, koji ti voliš ili koji ti se emotivno vezan? Šum mora i galebovi, znači talasi mora i galebovi. Ja ako ne mogu da zaspijem, ja uključim sebi taj šum, znači valova, galebova. Fuiste en Gorazde la única mujer que estuvo en el frente. ¿Cómo te sentías siendo la única mujer? U toku rata meni nije bilo uopšte teško biti kao žena sa muškarcima, znači na prvoj borbenoj liniji. Čak sam se osjećala nekad da oni zbog mene neće i ne mogu da pobjegnu. Uvijek sam imala uvažavanje od njihove strane, nije bilo lako, znači i vidjeti i poginulog druga i vidjeti
šta ja znam, krvi, sve to dolazi i na kraju krajeva prvi put pucati u čovjeka. To su sve stvari koje promijene život. Od onog čovjeka koji je bio prije rata, postaneš nešto drugo posle toga. ¿Qué es el estrés postraumático? O sea, ¿cómo se manifiesta? To je najviše znači, izraženo na koncentraciju, na povlačenje u sebi, zatim posle dolaze te somatske osjećaje bolova, šta ja znam, ali između ostalog noćne more, imaš više osjećaja za cvijeće, za hranu, za sve to radiš kao na neki način kao robot i život je tek toliko da prolazi, jer nemaš užitka u životu, znači ne možeš da voliš pa tu neki ljudi koji nemaju šanse da prođu kroz terapiju, da imaju podršku, ko što nemamo, ko što mi nismo imali ražda. Znači, skloni su suicidu. Znači, kad ne može čovjek više osjeća toliko se bespomoćno i zatiram neku teskobu i više ne može da komunicira sa svojom najbližim u obitelji ili sa svojim prijateljima i nekad do nekog momenta bilo je ljudi koji su počinili suicid. Nažalost, katastrofalno, iz više razloga, a prije svega zbog te pogrešne ideologije na kojoj se gradi edukacija. Okupili smo se u znak sjećanja na djecu koja su, znači, danas nisu sa nama, nisu živa. Mi ćemo se potruditi da nikad ova djeca ne padnu u zaborav, da uvijek se sjećamo njih i da sve buduće generacije podsjećamo da ta djeca žive sa nama iako nisu tu. Se tienen que mover según les inspire la música. Bravo, bravo. Vamos se les zavrcati glavi. Ajde. Pa se ne možemo. Aha, sad! U krug. Hajmo. Svi, bravo! Kada je došao trenutak da se selim iz svoje kuće sa jedne obale na drugu, mama mi je rekla da bih trebala ponijeti nešto. I onda kad sam ja došla u svoju sobu i razmišljala u tim trenucima šta bih ja to ponijela, šta mi je to važno, jer odlazim da se vjerovatno nikad ne vratim. Bile su albumi sa fotografijama i bila je harmonika. ¿Y por qué es tan importante justo el instrumento que llevas hoy? Jeste to što me podsjeća na oca Rahmetli kojeg sam izgubila, a koji je zapravo, kako bih rekla, bio inicijator mog odlaska u muzičku školu i da mi on nije odškrinuo ta vrata, ja vjerovatno bih imala neka potpuno drugačija pogleda i na muziku i na život općenito. ¿Qué sentimiento tienes hacia el otro bando? Por llamarle de alguna forma, no sé cómo... Šta ti osjećaš prema Srbima, hajmo je tako nazvati? Ona ih zove druga banda. Da, razumjela sam. Mržnju ne, ni u kom slučaju. Ni kad mi se to desilo, i kad sam bila djevojčica, kad sam izgubila oca i kad su me pitali kao, toga se uvijek sjećam i to stalno ponavljam, kao šta bi ti uradila kad bi ti doveli čovjeka koji je ispalio granatu kad je tvoj otac poginuo? Pa ništa. Možda bi ga pitala samo što zbog čega je to uradio. Si a ti te propusieran formar parte de una orquesta, un grupo, una agrupación
de músicos de los dos bandos? ¿Ella formaría parte? ¿Aceptaría ser...? Sí. Svakako. Sin duda alguna. Sin duda alguna, eso es, sin duda alguna. Zar nismo mi ti, te mlade generacije koji ćemo reći, sada je svega dosta, dosta nam je sve te prošlosti kroz koju smo prošli, hajmo sad da gradimo neku normalnu budućnost za nas, za našu djecu. Mene je uvijek fascinirala, ja to nazivam šapat rijeke, valjda pošto sam tako blizu odrasla i živim pored rijeke. Imam osjećaj da svaki put kada mi ispriča nešto, što ja u tom trenutku ne razumijem, ali vremenom mi se sklapa neka priča. Ja se zovem Samir Obalčanin, inače po profesiji profesor muzike, a za vrijeme rata sam bio direktor ove škole, ove ustanove. Meni je muzika mnogo značila. Ja sam izgubio dosta prijatelja, poznanika, rodbine u tom prokletom ratu, ali muzika je bila zaista za mene pomoć, mentalna pomoć. Znači, spasila mi je. First, thank you. It's very nice, the song. So you start, or we start together, or yes, we have to start together? Okay. 1, 2, 3, 4. Can I try to sound different? Not a lesson, just a little activity. You know African songs? You know Simamaka? No? Cheche kule. Cheche kule. Cheche kopisa. Kofi silanga. Cha-cha silanga. Kum alele, kum alele, kum alele, hey! Alele, kum alele, kum alele, hey! So faster. Cheche kule. Cheche kopisa. Kofi silanga. Cha-cha silanga. Kum alele, kum alele, hey! Okay, well done. So now I want to record your song. Well, your composition. Usnulo nebo kao dijete malo, na njemu svjetlost od zvijezdana stada, a magub mjesec se spušta lagano, biseran pokrivač iznad moga grada. Ja pružam ruke, oda može
sunčane plave, dam naše pjesme sa cijele sferane, da sa naših gradom svi gradovi šlave. Pa znači ja moram da kažem da sam samo jedna od hiljada silovanih žena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Udruženje je osnovano sa ciljem da ohrabri žene koje su preživjele. Kad kažem žene, govorim o djevojčicama od starosne dobi 11 godina do punoljetstva, djevojke sve starosne dobi i žene do 65-70 godina starosti, da prekinu šutnju i one koje smognu snage kroz svoje izjave i prikupljene činjenice naše da se izvršio taj zločin, svjedoče pred Međunarodnim krivičnim sudom, što su to i činile, i sudom Bosne i Hercegovine i entitetskim sudovima, sa osnovnim ciljem da počinioci ratnih zločina budu kažnjeni za ono što su uradili, jer u ovom udruženju su žene i hrvatske, i srpske, i bošnjačke, imamo i romkinja, imamo veliki broj muškaraca, što znači da je udruženje multietničko, multinacionalno, nestranačko, u pitanju je žrtva bez razlike na vjersku i nacionalnu pripadnost. Está claro que la mujer fue un arma de guerra? Silovanje je bilo korišteno kao i najveće oružje, kako sam rekla. To je jedna bila strategija, jedan projekat, posebno za etničko očišćenje, u čemu su i uspjeli. Ako vi čujete da se sili u jednoj ulici, u jednom selu, naselju, žena, sasvim je normalno da će druga porodica bježati, da se to njoj ne desi. Silovanje u ratu je korišteno kao najjače oružje. Ako vama pod grlom drži britvu, kamu i pušku i kaže, ako ga ne zadovoljiš kad te siluje, da će ti ubiti djecu, onda si primoran da radiš sve što on govori, samo da ne bi vidio smrt svoje djece. Ja sam lično tako nešto slično preživjela u mojoj kući, tako da ja sad kad idem frizeru, on istog momenta sa svog onoga stolića skida britvu gdje brije ono, kad je šiša uzima mašinicu, jer on meni kad tu britvu prinio glavi, ja mislim da se dobila moždani udar. To mi je ostalo ucrtano u glavi, jer su ostale ta mrlja u mozgu koja se ne može nikakvom medicinom izbrisati, ta gumica ne postoji. En muchos casos las víctimas no son lo suficientemente reconocidas por la sociedad y por el sistema político. Nemamo razumijevanja od države i naših političara koji bi trebali da vode brigu o preživjelim žrtvama. Nailazimo na mnoge prepreke, na prijetnje, na napade, na opstrukcije. Kad bi ja sve ispričala šta sam preživjela na terenu i posljednji slučaj prije par dana da su pucali na mene i na moju porodicu, onda vam sve govori u kakvoj se opasnosti nalazi i preživjela žrtva, samo što govori istinu i što javno proziva počinioce ratnih zločina. Ja za sebe mogu da kažem, a ovakvih bakira je hiljade u Bosni i Hercegovini, da nas niko ničim ne može zastrašiti. Mogu me ubiti, ali me ne mogu učutkati. Nekoliko ljudskih glava, nekoliko teleći, obećanja par koptera poveći, uveče ne zvištimo da ne bi prizivali šeitane i džine, a iste smo sami birali, pa su pola volova pojeli za večeru, snijeg je pa do danima, život je ko na večeru, propali nam usjevi, zavladala glad,
bolje sad. Iskrivljena godišnja doba i težak rad, tu samo možeš biti smrdo ili biti smrad. Podigli smo zgrade pa bili tanki svjetom, a znamo šta to znači osjećat se sretno. Podigli smo nebodere, sad nemamo svjetlo, a znamo šta to znači osjećat se vetom. Kad imao sam planove, al planovi su stali. Imao sam vraću anđele, al anđeli su pali. Kad bi sam da sam postoje fenomen, kod ti bili bio počaše, nisali bi gore, cesta ne pita kad uzima krva bi taki ostavlja ožiljak na srcu da te zauvijek podsjeća na izgubljenu mladost, na život bez djetinjstva, na ratne ožiljke i na masovna ubistva. Zato preuzeli hip-hop kao formu izražavanja, jer kad pričaš normala vidim ovdje niko ne sluša. Svi uboli, što si mlađo, nemaš radni staž i što nekada ne možeš trpiti glad, ja znam. Moj drage sad, kako diše, kako misli kad na njega pati mrak. Drži čisto me bebe, ova noć je tako hladna, ta vrućina je na cesti. Situacija je kada piši suze, draga mati, nisam samo ja u krizi. Cijela država kod garotka misli blizi ko moj krug. Moja krv, moje meso, jedino oni to znaju da je repati sa presto. Ja sam nesto, ali ja sam nesto. ¡Aplauso!